نفرتيتي ميركا ميتاني لسالا 1923 زانيني لبرلين بيكركي نيفانا جكفري كل سارنجين يه باتشاه نفرتيتي هاتا بيشندان كو بريهنكي جالي لودفيك بورشارد و لگری امارنا هات بودیتن. اوی بویری گنگشک دنافبرات دولتا مصر و آلمانیای دا چیکر. سالا 1933 سرباز آلمانی هتلر نهشت بو گوپیکر بدنا دولتا مصری. هر وها وزیر دولتا آلمانی یکاری روشنبیری بیرد نیومان ددیت گوپیکر نفرتیتی پیروی سازیا کلابورا روشنبیریا پروسیه و اوجی بشک جکلابورا روشنبیریا جهانیه و اف پیکر جپیکرین گراوا موزیخانیه اوان لسال 1913 با آوایکی روا بدسخستیه هر وها دنگی هنک لیکولرانجی بلند بو و جناوان هیرمان شلوگل دگوت رادسکرنا پیکر با دولتا مصری زیانه دهین آلمانیا. تاوی کلیکی جی پیکر لموزیخانه آلمانی پاراستیه و نرخی پاراستناوی ب 390 میلیون دلار تی تخمین کرن. داگو ام بیتر روحنیه باویجن سرجیانا وی پاتیشاهی ناویوی بینگاهاوی و هفجینیاوی و رولاوی دجیانا توایی و سیاسی و اولی و دوماهیکاوی و هر وها بویرین کولوی سردمی دگاستنا ناف دولتی در روددان دوی کو ام بزانی بن گو نیوا 2000 سالین بریزاینی هفرکیا ناف دولتی لروح لاتا کفن تنی دناف براسی هیزین مزن دبون مصر و حوری میتانی و حتیت. لوی سردمی میتانین گوپرانیا نافچین باکور و باکور روحلات مزوبوتامیای دستلات دار بون و واشوکانی پایتختا وان بو دواب کوشره مترسیا مصری کربانا دسپیکا هفرکیا میتانی مصری لسردما تحوتم سی یکم ودگره گوگفنی اکسره لامبراتوریا میتانی دهات کرن لسردما شوطاران یکم و آرتشا مصری دهات جمی فرات لنزیک کرکمیشه اولوی دری کاوالکی یادیکاری آوادکن و اف هفرکی لدما تحوتم سی دوم بردوام دکه تاگو دگه سردما پاتیشا هوان حد شبسود لی دداگر کرنا نافچین باکور ای سوریا ده تکدیچن او چالاکیین لشکری یین مصری لدجی نافچین دبن دسلاتداریا میتانیان ده لسردما تحوتم سیمین نو دبن جسالا 1409 حتا 1436 ده بریزاینه او نافچیانا کتن برگفین یک سرده و هجمارا بنگاوین مصری لسوریا دگه حفده بنگاوان پرانیاوان دا آرمانجا خوده تیک دچن دگلگو ارتشا مصری جاره کیدن دگه چمه فرات و باجاره کرکمیشه داگردکن و کوالاکیدن یه یادیکاریه لور آوادکن پشتی گوشاوش تاتاره دسلاتداریا میتانی وردگره ویجی هولدانین پیشوچونا بربدوری مصری ودکر ین لباشور سوری تاوی فلسطینی گوهنک نفشن حوریا یمزن لور بون دپیره شاه آرتاتاما هولدا گفتو گویانه دگل ام حوتبی دوم بکه 1448 تا 1400 بریزاینه لی او لسر بازا باوی خوبو کو میتان داگر بکه و هولدانی برنگرد او گفتو گو لسر دما تحوتم سی چارمین انجام دا
1400 تا 1300 بری زاینه. رکفتنک دنابرا هر دو آلیان ده چی بو. لگوری وی رکفتنی نقشه سینورا و نافچین دسلاتی هاتن دست نشان کرنه. پارا مصری دورین باکور مصری تا بقادیش لبراوین چمه آسی و نافچه آموریان دا بباجار اوگارتی لسر پراوی دریا ناوراست. لی دورین دن یم باشور سوریا مان پیروی دسلاتداریا میتانی. و به ویر کفتنی را فرعون تحوتم سی چارمین بکجا شاه میتانی آرتاتاما ایکم میرزاده و شاهبانیا پیروز موت ام اویا گوناوی وی مصریه هفسر دبه گوشش جاران وین دخواسته و ندهات بجراندن تا گو جارا هفتان دی بجارتن و دبه جناوی یاسرکه. تکلیه باش دناو براوانده بردوام دکه. لدما دسلاتداریا شاهی میتانیه شوتارنا ایدوم 1309 1307 بریزاینه یگو کچا خواه جیلو خیپا دیاری ده فرعون مصری امن حوتبی سیم. پشتی کوشش جاران وید خوازه. دریوچونا شوی کرنا ویده. لدور 317 جيريين بدو جي قصر شاهي ميتان بيرد بن ريهواله و فرعون مصري هوربينيين ويشوي كريني لسر كوالكي مزني في سانديه و قلك وينا جي هاتنا قرتنا ما بس جي او بو جو اف ياديغاري جيندار بمينه. تيغوتن جو امن حوتبي سيام بتيرا جي هفسر بو دايكا اخناتون وهناك ليكولارا وهاد بينن جوتي جبينجا هكا آسيائية آنجو باويوي ميتانية ونافيوي إيويايا بسربازي عربين جنگي دهات ناسين يانجي سربازي حسبين شاهان بو كو ناوبراوي وفرعون جالكي خوش بو وجهكي بلند دقصر شاهانة دقرت ودايكاوي نوبيا ونافيوي تويايا. فرعون شوی کرنا خواه بتیره رادگهینه و چه هف گریدانا وی بمالباتا شاهان رد نبو و دبه جنکا شاهنهی مزن و هوربینین وی شوی کرنه جی لسر کوالکی دنویسه. رولك گرنگ دواري سياسي و اولي ددليزه و هف بشيا ميري خواه دبريار و ريفا برنا دسلاتداريه ددكه و جاليه زانياره برخات و جالوه تي پسندان گومزن ترين جنه تيروكا مصري بجيربون و هيزا خواه پشتي كوتو شيرتا دسلاتداريه وردگره او جي كجا خواه تادو خيبا جفرعون مصري را امن حوتبي سيم ردشينه
کو دپیره کوریوی امن حوتب چارم اخناتون 1353 1335 بری زاینه وی شوید که و پشتی هنگی تکیلی دنابرا مصری و میتان ده تینه برین. د پیامکه میتانی نیده گو بو مصری هاتبو شاندن لامارنا فوربینی نرخین بوکه که میتانی گو جوان تشتان پکتی جوتک حسب و عربیک بزیروزی و گوهران نقشاندی و تاخمک حسبین بوی آوائی خملاندی و دپیره جوتک ترمه دوانه گو جلین لوان بطاین زیر نقشاندی و پشتکی و کوفین سری ین نقشاندی هر وها گلک خشلو گلک کیل و پیلندن گو همیج زیر و گوهران پیک دهاتن. جوان پینج گوهرین گو جرونیا مزن چکری دبا گو الماس بن دگل هندک خجلین سری و دستو پیان و تاخمک عربه. اخناتون دبدا سلاداری مصری و تمنیوی 16 سال بون دبن چاودیریا دایکا خوده گو لسالین پیشین او پرپرسیارا ریوه بربو و اخناتون بمیرزاده میتانی نفرتی تیره هفسر دبه بریگو ده سلاداری ور بگره و تیکلین خواه بخداوند آمور ببره و بپرستوانی خداوند آتون پینجه روکی باندکه کو اف اول دوزایک بونی بو و اف گاف آویتنا وی وکا ورگراندنا که اولی دهات پیوان. اخناتون دست جتی پا پایتختی جیگه خداوند آمون برده و دگل جنو آلیگرین خواه و مزنترین کار بدستین قصری دچن پایتختا خویان و آخیت آتون آسوی آتون آنگو گری آمارنای نها کوش بو پاراستیا خداوند یک آتون گو همی هزارو که دنماند هاتا آوا کرن لسالا هشتانه جده سلاداریا خواه آنگو پشتی 2 سالان جراگهاندنا اولا خواه گو دگل جنا خواه نقشیا باجیر دانینه او دگل هفدو آهنگا دانینا کفری بینگهین کرن دور جی هر دو پایتختین کفن شوپ منف و تیدا و اخناتون وها پسنی نفرتیتی دده روگشه بدوا بدو پریکین تاجا خواه یاگو چگاوا مرو لگوهداری دکه سرخوش دبی خاتونا جوانیه خدانا وینا مزن هر وها وی بلاش جوان شیرین هزی دگل گود هلکفتنان ده هاتیه پسندان شاها شاهی شیرین جینی پر بدوا گو شاه جی حزدکی سر خاتونا همی جنان نفرتیتی کسایتا که هری گرنگه جی سردما امارنا
زانیاری ئەڵمانی یە تایبەتمەندە بشونوارên Misrê Hêrman Şlogel wiha pesnê wê daye ku hêza dînamîkiya şoreşa rewşenbîriyê, hunerî û olî û siyasî ye. Gelek caran navê wê bi navê mêrê wê Axnaton re li ser nexşeyan hevcot bûye û bi rûyê xwe hevbeşî di gel wî kiriye bi piraniya dîmenên malbatî de yan fermî de. Digel rola wê di hevkariya mêrê wê de bi kar û barê jiyanê de gavago pêşwazî li şandeyên biyanî dikirin, destê xwe dabê ser milê wî û rola wê weke dayîk goh li zarokên xwe dikir, bi wan re dilîst û digel wan derdiket seyran û erkê dayikê bi serbestî pêk danî û xwe ji wan pendên fermî yên kevneşopî reha dikir. Digel van hemiyan nefertîtî roleke giring di jiyana olî û siyasî de dilîst û her wiha di jiyana tevayî de. Digel hevbeşiya wê bi mêrê wê re dirêveberina desthilatdariyê de. Ola atû jî bijart bû û ji mêrê xwe bêtir babendî pê dikir û wiha dihat gotin. Goh wê xwedawend Atûn anî bû meydanê û wê navê xwe kir Nefer Nefro Atûn. û bi hemî gewdeyên xwe digel Axnaton li ser gelek nexşeyan diyar dibû. Goh qurbanî pêşkeşî xwedawend Atûn dikir û bi awakî şahane perestvaniya wî dikir. Mîna gol perestegeha Kernek û ji bo wê perzgeheka ava dibe û nav lê têkirin Siyarokê, goh bi taybetî bo perestvaniya Atûn bû. Ku bazikek ji bo wê hate cihê kirin û dîwar bi wêne û nexşeyên wê goh qurbanî bo Atûn dida hatibû xemilandin û her wiha li sê perestegehan li Tîba hate dîtin goh qurbaniya bi tena xwe bêyî mêrê xwe pêşkeşî xwedawend Atûn dike û her wiha diyar bû goh mirîparêz jî û ev yek jî tenê karê xwedawenda bû. Di hin karan de jî diyar dibe goh ew karana taybetmendiya şah bûn. Mîna Firûnê cengevan di dîmenekê de godar yan şûrd di destê ye û li seriya dide û ajotina erebeya şahanî û belavkirina diyariya bo fermanberên mezin û wergirtina xeracê ji welatên Bakur û welatên Başûr û hevbeşbûna di ahengê kevneşopî de. Digel bejdarbûna wê di ahenga cejna Yobîlê de û alîkariya wê bo wan re û resmên taybet. Goh ev karana taybet bi Firûnê desthilatdar bûn bêyî jina wî. Her wiha ew patîşaha yekem bû di dirêjahiya dîroka Misrê de goh taceke taybet bo wê tê çêkirin. Ew jî taca şîn bû goh dida serê xwe digel taca sor. Hêjaya gotinê ye goh peykernê gird yên nefertîtî bo xemilandina sazî û avahiyê hatibûn avakirin û mil bi mil digel şah bi wî gewdê şiristî gava goh li ser kursiyê rûniştiye yan jî dirêveçûna ahenga de û her wiha gava goh dikete perestvaniya xwedawend Atûn de. Mîna goh di kevalên şînor de yêgirê Amarna goh va jî dîdarên Misrî ya kevin yên goh Timşah li pêş û şahbanî li paş wî dihate wênekirin. Ji bilî cudahiya gewdeyên wêneyan yên goh şah bi awakî mezintir ji şahbanoyê wêne digirin. Li serdema desthilatdariya mêrê wê gelekê dixistî û şerê nefertîtî dihate kirin ji aliyê olperestên Amon ve bi sedemên rola wê ya belû di belavkirina perestvaniya Atûn de û avakirina perstegehên taybet bi rêveçûna perestvaniya wî û her wiha hevbeşiya wê bi mêrê wê re dirêveberiya kar û barê desthilatdariyê de ku diket nav hevrekîniyê tund û di rewşên xerabre derbas bû. Nemaze piştî mirina keça wê Mîrzadeya Miktaton. Di demê re pirsgirêk di navbera nefertîtî û mêrê wê de pir dibûn.
پشتی سردانا شاهبانویا تیل گره امارنا گو هولدا داگو کوری خواه جی پرزوانیا آتون بدور بخینه کوه گلک سرگیجی جبوی در نکوین و وی هولدانه کرگو کرک جبیر و باورین خواه وگره لی نفرتیتی هر لسر بیرو باورین خوما و هولدانین تی یا شاهبانو رد کر تاگو دگه ویراده گو او عمر خواه جهف دور بکوین و نفرتیتی دچه د قصرکی ده لباشور گیر امارنا جیان دکه اخناتون لتمنیسی و دو سالان دمره پشتی مرناوی نفرتیتی بریوبریا کاروباری دولتی را دبه و آشتی و اولکاریا نافخویی دپاریزه دجماین تابوتا اخناتون ده نفرتیتی وک پاتیشاهی لتنش تابوتی دیار دبه میناگ و او بتنی پاتیشاه و دسلاتداری و هر وها ورگرتنا شوبداریا دسلاتداری جی دپاریزه کو جباو دگه کر بخودی کرنا کره میری خواه توتعنخ آمون رادبه کوهین تمنیوی 5 سال بون و کچک خوشی دده هر وها دسلاتداری جی رادستیوید که و آگاهین گو چند سالان جیان کر و مرن و جیگه و شارتناوی تاوی کلیکی و اندانه